Okay. Pasiku ya leo paliutenga wino wamene wakwera komalizi wakuti bena bazakali panao utenga wamene chifukwa banawumverera mwina ndiponso banakulupirira muchira ina. So pasiku ya leo nifuna kuti tione ndiponso tiphunzire because mawu yanena Romans 15 verse yake ya 4 kuti zinalembedwa kale, zinalembedwa kuti tiphunzire ife. So ngati zinalembedwa kuti ife tiphunzire, tizaphunzira lero pamodzi kuti tiziwe kuti ziyendera pati nanga chinalembedwa ichi chitanthauza chani. Kozi kama sulidwe kama ziyana but ngati Mzimu Woyera wazapaiwe na kukumazulira so then ukuuza kuti no tiyo kamazulira mawu yanga ku anthu wanga ulibe mantha na kumazulira kwa mawu yanga. Siku ya leo tuzaona utenga wamene wena wanaubelenga wena wanaupreachinga mosiyana. Uyu utenga uli pa Isaiah 4 verse yake ya 1 na 2 ndiye patoka utenga wa siku ya leo. Utenga unauchacha pa muntu kuti utenga wa imfa. Tizambera utenga wa imfa ni umuti pasiku ya leo. Ndifuna tendele pamozi kwino osakutia pajana ziyako ngati palipenda pamesi muzambesesa tikalisiriza mulangira utenga wake mungate kufunza zayaka kulingana na Bible. So nizapemba obenga utenga obele uchichewa Isaiah 4 verse yake ya 1 na 2. Isaiah chapter 4 verse yake ya 1 kufika pa 2. Siku limenelo akazi asanu ndi awiri atagwira mwamuna umodzi, nikunena kuti ife tizidya chakudya chatu ndi kuvala zovala zatu, inu mungotilola kuti tidzitanidwa ndi dzina lanu. Awa bantu azimai awa ati bali seve bazakwatiwa patawiyo pasiku iyo kumwamuna umozi bati mwamuna wamena uchamene mafunako chape ni zina chape chakudya ni chao. So chakudya chao chamene ichi tizafuna tipasue because why wangafune kukwatiniwa kwa mtu umozi pamene yako wafuna chape zina kwa eve ni watu wapwani lazima iwa ati yao pipizani welengana na tu niti kwelele tichoseni manyazi au mbeta. Yes. Besi yake ya 2. Siku limenelo esemute yapa festija tambi ya Yehova idzakala yokongola ndiya ulemerero, ndipo chipatso cha mdziko chidzakala chonyaditsa ndi chopereka ulemerero kwa onse opulumuka mu Israeli. Okay. So choyamba kuti tiziwe kuti azimai amene awo ni bati ni bantu bamene bavala masketi ngati azimai ali muno kapena zango pimba chape pali zina zamene zipansia tiziwa bwanji kuti aba ni bantu kapena si bantu tizaziwa bwanji. Tifuni kolkonka kuti tione kuti Isaiah pamene anakulangira utenga uno ezo chitarifa kuli bati ndiponso azimai awo ni bati pamene akambapo ndiponso azimai awo tikawapeza ndipo pamene tizaziwa kuti azimai pamene iye anakulakulapo ni ava. Ndiponso chakudya chamene bakudya ni chiti bakuti bafuna chakudya chawo kuli yetu mwamuna afuna kuti pezina okay ndiye ava. So kuti tibaziwe bwino awo tifunika tifunse New Testament kuli Ephesians 5 verse yake 28. Ephesians 5 verse yake 28 kufika pa 32 tifuna uziwa kuti azimai ava ni bati. Ephesians Efeso chapter 5 verse yake 28 kufika pa 32. Yes. Buku ikuti momwemonso amuna
akuyenera kukonda akazi awo monga matupi awo. Iye amene akonda mkazi wake azikondanso yekha. 29 Pakuti palibe amene amadana nalo thupi lake, koma amalidyetsa ndi kulisamalira bwino, monga momwe Khristu amachitira ndi mpingo wake. Vesi yake ya 30 Pakuti ndife ziwalo za thupi lake. Pachifukwa ichi mwamuna adzasiya abambo ndi amayi ake, nakapatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiri adzakhala thupi limodzi. Vesi yake ya 32 Ichi ndi chinsinsi. Vesi pamene yapo nini? Ichi ndi chinsinsi chozama. Koma ine ndikunena za Khristu ndi mpingo. So kukamba kuti mwamuna tampeza. Mwamuna ni Yesu Kristo. Uyu mkazi uyu chinsinsi chilipo chakuti analulamula za charity ndi Yesu. Abo batulabiri ndiye balipati. So tikabwerera kuri Isaiah tikamufunza mandoto Isaiah wazolamula chani popeza uyu atimasula mto zamene analunena uja alambula za Yesu. Mkazi wamene akamba kuja ikachizi bambo wamene anenedwa kuti afuna kuchape zina kwa uyo ndi Yesu Kristu. Soma yake tiende kuyebe akuti afuna chani afuna kuchape zina mupate wamene bebe basaja ni wawo. Manje mupanji mukamulipita kutia mkate wangu bati mtenge wachape zina. Awa ndiye machechi ya mene pasiku ya leo yafaikira. Muzaona kuti bati yaka satana kuzina ya ndani ati ya Yesu ni mkate wa mene makutia wawo wafuna kuchape zina. Wachita zonse za mene wachita mzina ya ndani ya Yesu Kristu. Bati sizili mwa Yesu Kristu. Chukua mkate wa mene mfunika kuja ni Yesu. Ero pempo yao tizaiwona ngati naye kidwa. Chifukwa wapepa akutiwe Yesu ise tisakwati wachape kwa iwe bati chakudia cha meti zaja ni chatu sofara za meti zavala ni zatu zonse wewe wafuna zikali zao bati kwa iye bali titawapeleka wachape chani zina tete ziponda zibanda wakaponda wanena ndani za Yesu zina ya Yesu tilalikira kulizopeleka chaka chino tufuna kuchitie so but zina ya Yesu stinga itai because tifunika tisebenzezi zija zamene baleta zija zao. So tuone Yesu because abantu anabazina okay abantu bafuna kuchape zina kuli but unalikiwa mene bazala likia ati ni wao nizachita nao pwanji wasiye ni maeni wanakii biko ndao ikafika nizabauza kwa watakumbukira kutoza mene ninachita hizi sizameni awa mazimai yawa akapena makachizi yato pesa tabasulira kuti izi zitu chinali chisinsi chopizika chamechitatauzira Yesu na kachisi. So awali sebeni yawa wamina watazimai wali sebeni wasakwati wako mwamuna umozi awa mazimai yawa ni machechi. Uyu mubambo wamene bakamba uyu mwamuna uyu ni Yesu Kristo. Awa zimai walipenazo sibawo walinga bachita bilipozi wamene bebe bafuna. Mukamfunza Isaiah wamene wapate 32 besi yake nai they don't even care. Mwamene wasa kurumira bebe haya ngarakocha bendrama pali kasi muzina ndani ya Yesu Kristo wapase ni vesi tabeni yopo Isaiah 32 vesi yake ya 9 Yes. Mungu ikuti kala ni manso. Inu akazi amene Mungu nkala opanda kulingalira kuti kunja kulinji ndipo vani mau anga. Siwa ya mbena na ya mbena akuti kunja kulijani uko yembegezani kuti mau yanga yafunika ya mbeki kwa ni mufuni kwa laikira mau yanga pati siwa ya ngana panja banga na cheti isemaninga chikarakira taati ya chakutia chatu chometa mbemu uyu tizateka wacha bezini it's okay. They don't care. Inu akazi ozitama. Imvani zimene ndikunena.
pakuti taka ndi masiku pangano inu akazi amatama mudzanjenjemera, chifukwa mitengo ya mpesa idzakanika ndipo zipatso zidzaoneka. So mwaone kuti aba bantu quite alright besakutana nawo abapasa zinjitali zonse zamulimu, because azo kuti pamene tiyamba ulendo tizafika pamene bazafika utoke mudachita zonse mwezolalika utenga mzina yanga batu wamene si wamene then taulero yafika bati kumbukirani kuti waitenga utenga wachoona tufuni kukata mkate aliye Yesu Kristo, because ngati wezoziwa bwino sebesana sakira kamba kuti ono ize tabwere then chilole chape chitengeko chape zina. Kwa hiyo mkate uyo tizake ni watu sebe wanake wamene mkate ulipo wakana mkate ulipo baba chitalao kusomesa abantu but Yesu atiuza chani uli John 6 verse 33. John ndiye mkate. Yesu ndiye mkate wamene aliyense akakulaliki afurikolaliki au Yesu Kristo aya ndiye mau ya Yesu yamene yapasa moyo akuti mkate ndine moyo wosati wamene upasitwa kwa watu wote. Abenengere verse hiyo tizienda pamoja. Yohane chapter 6 verse 33 kufika pa 35. Yes. Pakuti chakudya cha Mulungu ndiye amene wabwera kuchokera kumwamba ndikupereka moyo kudziko lapansi. So Yesu Kristo wamene abwera ndiye mkate wamene bezo kulikolalikira muzina yake batu wewe bafuna wao mkate tikakhala zizo zapera kuti zilipo zichitika pale ukaenda wafika so kwa pesa manjeni utenga wamene ulalikiro wachoka kuti koti ndiye mkate wamene walipofika kuti yesedwa koti ndiye utenga wamene upasa moyo pesa ukayamba chapoto nifunzeko pamoja nanga pamoja lenga nanga iwe wedi ya pamasi yapo nikuti kwa iwanga msogonezo hiyo wai tufuna kwa kontrol kutiba je mkate wamene ulipo kale bafuna wao mkate yewe pati wai mutenga mkate wina pamene mkate wamene ufuliko lakira ulipo kale hata tizasenza kwa pesi. So Yesu awauza mkate ni uyu wamene wabwera kutokera kumwamba ni Mulungu atipasa mkate ndiye wamene ufuliko kulaliki kwa watu wake ukalalikiri kwa watu wake wapeza moyo sata kulingana na John 17 verse 3 akuti ya moyo sata nyumu. So yuka na moyo sata ufuna mkate wa ulipanji maini ukaliza panji chape cha meno waembelezera nikuteka chape zina ya mkate wa meno jana kusebenzesa bati moyo sata wa meno wafika sufu mena nao mena nchito ulipe ya mwambika mbu msogole kana kuti ama watu maini jao sisi waisebeza panji because kulimena wamene wezo laliki ya uteka but after all hizi zingakulekelele misambe mmanja kuli aba kuti washepaji mailo basakanilire basakabasenzese zina yanga ukamba uta tinalushita isikambakaba na ushita isikambakaba because anaona uta uyulendo wametiendera moyo kate uyu sinoona pino chao dipino nikitepaji nipewe kuti zonse zisalilevyo wamini sasa mpesesa chisasalila kwa hiyo Yesu anashikwa invite kupando la ukwati na amai wake washikwa invite kupando la ukwati ni John 2 Yohane 2 ashikwa invite Yesu amai wake nao washikwa invite kupando imene wafika wapanga vinyu toyamba then amai wake mfri mpesi yake ya pili hanyamuka chape na kuyenda kuli Yesu vinyu yata aberekeleni pa
Yohane chapter 2 verse yake ya 4 kufika pa 5. Yes. Niambie pa 3. Vinyo hata amai a Yesu anati kwa iye. Wawatera vinyo. Mane chabili chilipo amanyo. Onani watabe invite. Perango ni kuli ukwati. Na Yesu naye na opuzila baki. Na iwe pera. Wonse bafika, wonse ni balendo. Bati wasira vinyo. Iyo washima invite. Wendo oza msako washima invite. Vinyo wata. Nisina panchi me. Vinyo ya sida. Amae mjani. Sawa wadi mine mrendo wa. Ile ndio mrendo nawe ndio mrendo. Tosta kwa invite mkwani. Bati upera uzai vinyo ya sida. Ni mjani chilipo. Tiena sokole. Yesu anaye mkaguti. Amai chifukwa chiani mukundiuza ine. Yes. Ntawiyanga sina kwane. Why mukuuza ine ntawiyanga sina kwane. Manje mbera ni yanko hii. Ilipo straight foot. Vinyo ya sida. Ntawiyanga ikalipepo kwane. Siku sana kwanja. Ziva kuti palichilipo. Ziva kuti palichilipo. Vinyo ikalipe kusina. Ati vinyo yata wina leta yangu ya kutama. Tao yanga ikalipe kusina. Kapena ikalipe kukwani. Uyo anenda kuti tao ya kufa. Kuti kazi lake ichoke ikalipe kukwana. Kuti watu baja wamwe vinyo ya chipuruso. Ukate wa moyo. Pati wapwera na so hataona kuti samene ine nanena na samene hii ayanga sisi kulizana ayanga tukwanja. Verse yake ya 5. Verse 5. Amai ake anati kwa anchito. Inu mchite chilichonse chimene abuze. Chitani chilichonse chamene eva za kuuzani. Kaini samenya anapaji. So haona kutoke. Hizi nikapitiliza. Bazaenda bakalaki kile panja. So, chamene za chitani, ni mauzile tu pamene hapa. Chitani zonsa mene ya zaleni. Ukamufunza, uyone na kwenda mpinde mkate wa moyo. So, nalikirani zaine. Patiwe, walemele lata. Na ile zambo funzo ni vinyu wa sida. Kainene zalapila wanga mzina yake. Lalikira tione. Uende anazo kuti. Musako walewa, ukutia kulewa, kuona uta sameni spera soboro, watu wataka kama to, Hail Mary Mother of God, pray for me, pray for us sinners, wakufa uyu, hakupeleka kuti. Ukaona naye Maria sana tukuziwa, kutia nali kuziwa sebe sana fuse mfuzo hija, kutifunyu wata. Kutia nali kuziwa, sebe sana imilie, popeza naye benze mulendo, bata imilie, hali mulendo, auza mulendo mzaki, kutoa, vinyu ya sida, wakufa. Mukalifunza kuti anafaiti. Pameneyo Adam anachimwa mundo wa Eden. Tuonse tinafa. Tiukisitualiti pamene Yesu apwera. So kati wanaliki lipo utega wa Yesu Kristu. Tiye pamene uruka. Tiye pamene uchoka kuimba. Popeza uso wanao yake na hapa na ukabai. Sumuso ya pwera nina. Jile wakufa. So hapa aba bantu basakaimbilie pasina yanga zonse za mene inga za kuuza chitani achokama lero mulipize Hail Mary Mother of God anachokambo kukwirira chikwirivui kulalikira musina ya Yesu bali maimahia. He is not a mediator. Mukala pakati pa Mulungu na ife ni Yesu osati maimahia. Ugonzie utego wanaonekera pachiyambi azimai mwango wao akatolika na azimai wamene bateka matape zina mukate wamene bakuja ni wandani wao mukaenda kule wakalipa washika wanaonzo ale masimoji walichoni ati small God ukapera kulipa kwa nikupishi sangara njera kwa pasi kwa wapi nikupishi izakuza na vesi balasti. So uyu muzimayu anaona ukaa Yesu zamena akamba na zameni nika siku izani so nishipekwa nichokeka kitanizo zamena na kuizani apewa hakusilia njina unakweweka osati yetu popeza yebe na yebu eze wakufa
So tituone Acts machitidwe. Huyu ni Machitidwe 3 verse yake ya 22. Na ebe Moses alewa. Machitidwe chapter 3 verse yake ya 22 kufika pa 23. Pakuti Mose anati ambuye Mulungu wanu adzakuutsirani mneneri monga ine kuchokera pakati pa anthu anu. Mumvere zonse zimene iye akuuzeni. Azuona futi Moses anaziwa kuti zamene panali kuchita, zamene anali kulalikira ngati mwezi mumpesesa bwinobwino muzisiye koma mumvere zonse zamene wamene azabwera azanenera, because Moses analakula zinthu za Yesu Kristu ali kubwera. Hebrews 10:1 akamba zamene izi kuti izi zakale izi zamene zili mchilamulo za chilamulo izi ndi chimvwiri za zinthu zamene zikubwera. So Moses akuona kuti okay, abantu ava nabaona bayambapo futi walina ati baby dedication iyo na iwona zichitika valalikira muzina ya ndani wafuna kocha pesina wabaona wakuti chakumi yabo wafuna kocha pechani ati zina iyo lipenchito ama. So Moses after all kutoke zachitika izi bantu bazasowa nichitabwani ato lemba iwe kuti abo bantu mairo basakalilire ama. That's why Yesu akabwera kabato wamene azakuzengani mulandu sindina ni Moses wamene sikuna mbelele zamene analikulangula. Moses analangula chani ati yani atiuza kuti tizichita baby education. So yangana chamene ebeze kuchita baleta tunkunda tuwili kamozi kazapegwa pacha kamozi kamuluruka iwelera ofuna chani emberu lalikira za Yesu kutokera pacha pamene pepe kachita dedicate iya utenga uyo siti ufuna ukate uyo siti ufuna wamene tifuna chani zina. So Moses achoka but hawija kulingana na Yesu Kristo zamene ananena azakuzengani mulandu sindine koma ni Moses wamene sikuna mbele zamene anakwako. Verse yake ya 23. Yes. Aliyense amene sadzamvera mawu amneneriyo adzayenera kuchotsedwa pakati pa abale ake. Ili clear. So but how you chifukwa chake tikabwira Bible tikafulaika ngakale patungunda tuja tichosapo Yesu Kristo chifukwa cha chimwimwi cha ndani cha Yesu Kristo tikabwira kuli Isaac kapena Isaac chiona chitundu cha Yesu Kristo tikabwira kuli Jacob tipeza chitundu cha Yesu Kristo. So tifunika kupunzisa utenga wa Yesu Kristo bonse pamene tingagwire tisachosepo tisaende na utenga wa ndrama kuti tigulize uyu utenga wamene uli muli Moses vambiri pasiku ya lero wakudya ndrama kakuka utenga wamenewo kulipe utenga wa ndrama wosinjanisa na ndrama mukabereka Bible yonse yamene ilimo ni Jesus. But palero wambiri vanagwirira chakuto njeka mtemo kotira alikavuta maningi taifa bantu wamene mwangalalikiro lo bali 20 bazakushusha wote zichitika Moses nange watu wakuti siva kuti wapazikola pansi akali driver wao wakalipe kuona siwangaone tawi kakwana wakakulatikia che 1 2 uzamba kulikia zichitika panja mambo yaenda kuja ndiki pajina chikito hapa. So tiwo kanisa pamoja utenga wa Yesu Kristo na kukutiesa kuti pamene uyenda usizindikira kuti kanzi chicha chezo lapona ichi chenze ichi pe ukula pakuziwa kuno ngakale chakumi cha mene bayumilika ukabereka Deuteronomy 14 verse 22 kwenda pati uzapeza mawu yamene kamba kuti pamene ukutia chakumi upuzira kumwewo pamulo banja ukutia bwanji kawafunza kuza wako chakumi
ndibakudya panji popeza vesi kamba kuti uphunzira kumweyo pangati ukudya chakumi cha ndiye mawu yametikabatu pano zoti bizi tikudya chakumi pamene timasulira mawu ya Mulungu muphunzira kumuziwa muyamba kumuziwa pamene mumuziwa uzayiwa pa ngachita ichi cha roho na mtima chabe ukuno cha roho bati wanzako panja ndiye chamene bayumilira ndiye azimayi baje bamene bati tilole ise titekiko cha pesi chakudya ni chatu ni utenga wa imfa bali bize bashenda siwana bamene baenda yasheterawo muyasheterawo bali pina kugoro bamene baenda siwaziva kuti tiyenda kuti tizayangana mu 1 Corinthians tipitiriza utenga wa siku ya leo wamene ukamba kuti utenga wa imfa ndiponso utenga ulalikidwa kwa anthu ambiri panja apa 1 Corinthians akapena Korinto oyamba chapter 11 verse yake 26 kufika pa 27. Yes. Pakuti nthawi zonse pamene mudya bledi ndi kumwa chikochi mukulalikira imfa ya Ambuye mpaka iye adzabweranso. Verse 27. Chifukwa chake aliyense amene adya bledi kapena kumwa chiko cha Ambuye munjira yosayenera adzachimwira thupi ndi magazi a Ambuye. Okay. Ndiye zameti hapo. So, pameti kabana chakudya ichi kapena mawu ya Yesu Kristo ndiye yafunikira chifukwa tikumbukira imfa yake ya Yesu Kristo ndiye amefunika kulalikiridwa bantu bafunika kuti kufa kwake kukisikwa kwake ni chipulumutso paise but bena amene siwaza kuanisa kuchita izi abo ndiye bali na problem ndiye bali mvuto chifukwa simachita kulingana na chifuniro cha Mulungu lalikirani utenga uyu bazalalikira ukufuna muzina mukati mwa utenga wamene why mufuna zina isi ndio tikutize bantu mkati wamene uzapasa chipulumutso masulirani kuti bantu pamene bachoka bapeze chipulumutso mu mawu yamene mwalalikira tizaenda cha peso aya makachisi ya yolova worldwide na bazungu bamene machainisi kapenda watu bali bize na utenga wa imfa wamene matie sana poison patao ya sigari rosope ukaenda ndi pa TV ukatutapezo tapeza simao ya Mulungu yameyalakiri manje ukafunza ni chani chichitika kuti mawu yamene bapasiwa balaikire kulingana na chifuniro cha Mulungu upeza utala ndiye mwamene wewe bapasiwa kaisatana naye afuna baki wasolo basi mkongo yakwaliziwa mawu yali mbepi jameka kwa kutiba ngondo ndiye bazaona njira so pameti kulalikira white kulalikira so tilalikira positive kuti bali mukati mwamene mujama kachisi balimo baki bamnafika bakumane na hotel wakomane na hotel bazachoka na kukonka hotel wa chipulumutso because ngati tilalikira hotel si tikuti tilalikira kulia abali pano changa tijisara utenga kwa watu onze bamene iyi anasanga anazilika utenga ukalalikidwa uyu ibe uyu akamvera uyu azanisati alipamishe nebe Mulungu afuna bake asita kwanje azitoza tendi pamene toza wake naye satana alibize babake naye basalikide kwa chama change ya mwako 27 mwele 2 Corinthians 3. 2 Corinthians chapter 4 verse yake 3 kufika pa 5. Yes. Koma ngangale utenga watu wabwino utakala wobimbika. Yes. Ndiwo bimbika kwa okao amene akutaika. So uyu utenga mkaona why funa kidwa kwa watu wambili ni wobimbika and wobimbika kwao wamene sibaki
Mulungu wa dziko lapansi anachititsa kumbu anthu osakhulupirira kuti asathe kuona kuwala kwa uthenga wabwino umene amaonetsa ulemerero wa Khristu amene ndi chifaniziro cha Mulungu. Yes. So waona kuti sitala kuti abo bantu bakambe kuti tizalalikira but kulalikira kwathu si kwa iwe Yesu Kristo. Ulaiki watu ni watu. Then tifuna kwa chapezina kwa iwe abo bantu bapimbidwa na Satani. Mulungu wa maziko la pansi sibaona chamina chitazo safu na baoni mwana. Kwa hiyo afuna wakaliso chapi nchifua chako kwa Mungu kutuka laki kile pali betu bazapa ma questions kutu tembea kutu watu wa papa waziba waziba mazota utenga wapika kwa hiyo kulipeza papa hapa wacha wonse usiwe chakuta ni wacha wamelewa pepa kwa chapezina ndiye wamenea. So wapipidwa na ndani Mulungu wa ziko la pansi mwamuona wamenea yuwana kulalikira sokoleni ndiye bawapipwa wamenea fanya chinyumu ukaenda mliko Corinthians 2 Corinthians 3 tuziake 50 naku za uto wana palilero so bakaliso yopi safu na uti waone but wamenea hao tuna uti waone ni straightforward one message azambelera azakukonka futi mpaka aone kutika utoka kuti nivelea mpaka nione kwa bila utoke wazo utoke huyu wamchosa chinyura pamaso aona pati hawa sifika kuona kuwala kwa Yesu Kristo kuambia alimkuza basi kana so chala wale wakala soja pata kaidi Satana mtu mmoja kwa chito na yeye ndeni hapa so abila chito pameni wakunda mafaya bali abila chito atumi wakaidi mishini yake kunika kupitiliza mpaka parasti pamene wewe ndo yanga chivapo mukaona kuli Lazarus and the rich man olemela uja wachuma ayi ndo yanga na hapa afika ya nipelele kapena nikawalali kile kwa tibaliko nikakara kwa meleku unanga wafika kudala sunga wao ndio ukali pasikola pansi kwa abila chito Satana wapasi but iwe wamenya afuna kutu wale chonati sabu tikana na iwe hapa chifuka unaliko bila unalibu kanikuti bata na kutoza chapoto utenga ulikuno mvirako ukambera ukavomegeza kwa majio wa mbele si utatenga wamela baba kwa chapezina na kusebenzesa batu utenga wa Yesu kulalipwa muzina ya Yesu futi so sikamba bienda so tuona kuti pamene zinachitika so kulimena wamela wala waona chapoto nanga ni bwaji wachekwa kaili hapa tukayangana Yesu anatupasa kudala nchi na mupita akamba kuti endani mkalikile uzina yanga nanga tukalikile vuto ilipata vuto ilipo chufua kumbe sasa pamele mao yanena vuto ilipo kupasa angapase tiye tukalikile utenge but question ni utenga uti online zawele zichitika muli Matthew 10 verse yake ya 8 tupase na Matthew 10 verse yake ya 8 verse 8 amen. Chirisani odwala ukitsani akufa chirimitsani akate awa kilinenya turutsani ziwanda tosani ziwanda munalandira kwa ulere perekani kwa ulere so wewe manje wakapwera popeza wapwera na strategy yao utenga unafuko waembekeza kulalika pali yao ni wabo bazafika tapotoke akuchiturusani ziwanda chirisani odwala usani okufa okay tie kwera ni Mose tenda kumponda Satani akuza kuti mupondero upati akuti chirisani because mapasi wa mpamvu yochita zimenezo so muchirisa odwala ndi vatu odwala
first thing mfika mwamba kuzifunza yes akamba kuti tichirize odwala libati zifunze ni first nanga okufa libati ni abali kumanda kapena bamene bafa lero mochali suzi bakuti okufa ndiwo wamoyo wamene ukugenda nsimba suzi bakuti odwala ndiwo wamene sumpesesa utenge suzi bakuti wakate ndiwe wamene uli na chimo then uteka sabe tie pirati ya pokonda zibana iwe imba mchingoma mbayamba tiagaza igwe karapansi mtima pansi ziyamba kuzifunza one by one then akasiriza akuuza kuto samene izi mwapasiwa because mpamvu yo mwapasiwa mwaulele ndipozo pitani mkachite izi mwaulele apo pafunika wina utomelana na kila last of last week ndiyo wamene afunika kuyanga napo ni ujuli akuti wamene aziwoleza kita ndiye asachosa zibanda izo wamene aziwakuliza jani sese aliza achosa banja aja safutikana na ufula sabado wamene kutiaka eva atenga paipo na kusekula na kwemba kulalikila utenga then chomanda chimuliwe chisaturuka cheka because Yesu akutuma pamene akutuma kupasa mpamvu yosi choseramo mpamvu yosi choseramo ni chani paipo wamene akupasa then ukawana Moses aenda na ndodo ufunika nayo ulinayo ndodo ni chani tia msimu wa era ukayangana wewe kupasa mto ichi chamesha mbedu hapa ni umu so pamene chichita so strategy ni Yesu Kristo tie mwende ukalalikira Yesu zibanda zaturuka ukalalikira Yesu wakufa zauka ukalalikira Yesu uyu wakate izachoka so mutenga kwanji pesa mafula majongo wenda wachita kwanji wenda ni fire for fire wapanga manje miracle center atige machanichi kochitira drama kotaila town kopangira chongo muka wafunza nishana tatika zonse zizina Yesu tabao ndiye waliko pachi aba bantu bapemba chape zina chape selenzeseko bati mkate wamenisaka na kulakula mkononi watu bati zitakula mkate wa mene muzina yake futi tikalalikira so wampera wakalapansi wakalina toke so ine pamesi mpesesa ndino wakufa bati manje nzaukizikuwa kwanje pamene umpera mawe ya Yesu Kristo pamene ukulingirira Yesu Kristo pamene ungena Bible uzukwama na Yesu Kristo ukizika nichifukwa chake kafuka kulipe zina za drama zokia kasadana pamalo anu ayi tikafika munu telikira Yesu muzina yake manje onani aba bantu karelo badala kunene wina adala kula pawa bantu vena zamba hizo wayo kamba pawa bantu lelo ndiko pigia kaenda aba bantu tukunika kuwazi pametienda banja tukuliko zoto achita hizi banja melelebe bafuna palivesi ya mesi hili kusoboleka Yesu yake palivesi ya mesi na lebedu ya Maika 3 verse yake ile vile Maika 3 verse yake ile vile iliyo verse ni sape makuti atibelengea sokole ya kuvera ilikuwa Old Testament yolemba Maika M-I-K-A so aba bantu zamera bakapera utenga wa soko mukalalikire kwa kufa auke mukalalikire kwa otwala achirizitwe beto maona muzina mumiso aona mochanzo waipeze akuti aneneni nao achita hizi pakufuna chai akuti popi so zimu waona maprofiti bamene hapa kuti mazo yame yakalipe kulanga tiwo wanakuta kalalikira kapela kaita profisi atai profesari muli kapela 2000 of you kuzabeza chaku batota mmaji palasi pakaina basketi wamenafuna kutupepero yake mepeperedwa hapa yakitwe basketi ilipo hapa aponyamo kopi bachita hizi mukufuna drama bati bachita hizi mukupisa kwa kuzina ya ndani ya Yesu Kristo tisia hapa na chini bati chita hizi muzina ya Yesu Kristo
bavumbuluzidwa masiku ya lero kuti mufunika kuona mukapeza bayimba bachita bwanji mwa president wa Afrika pasi kwa ya basket ato kuti yango yanu yankindu yamene tapemberera kupemberero yanu ifunika mwasako kang'ono mu basket zokuti ndi bamene bapemba tabezina chamene bafuna ndikutya chamene bafuna ndikobili. Izi zintu zimachitika. Yesu kambira akakulalikira utenge anali kulalikira pa group y'abantu akaziriza kulalikira pa group y'abantu atenga abake na kukazika pansi pamene akazika pansi achitakwani avumbuluza chisinzi cha jamaa umanje mchifukwa chake wena angusibaziba na pali lero akatenga cha bevesi na ambapo aindolaliki kodi chamene olalikira obvezesa ndivi amsogole ndiviziba nabati wanalalikira ufika tabikia drama pati karapansi vest lingilila utoya chifukwa Yesu kambili mwamene analukupita analukukamba mopisa mao so maji akapira kunja maji atenga opuzita wake na mboma suli tuwapase Mike Mark 4 verse yake 34 Mark 4 verse yake 34 verse 34. Yes. Iye sana nene kantu kwa iwo osagwiritsa ntchito fanizo. Yes. Koma aliyeka ndi ophunzira ake ankawatantauzira zonse. Yes. So akakala kumbali chamene akamba kugrupu apera wauza o chamene zokamba kuja nichi na ichi so manje iwe ngati wangonyamka cha mwamene bamanya mkira bakaberenga soli akamba tikachiri seondwa tikachitebwa atenti yapema atumai we akumulira chisinzi chili pamawali avumbuluza bwino bwino wachimpesesa nchifukwa chake mwangonyamka chape na ulendo wapi chamene wendo olalikira ni mkate wako but chene chamechifuniko olalikira Yesu Kristo kwao wantu kuti wachipepani wamuzive Yesu Kristo so akitaizi because momentu zimwe ezouza pa group pina akitaizi wote wakachitengera zotapo nalelo balini because mena bwananuza pata anakamba kuti endani sikolo zinapazi mkalalikira chapi usalalikira chani kaenda watengatia hapa group yamena nauza pa msida because Matthew 13 verse 34 anabauza pa group pachi msida chachikuru analikira atatoka pacha anazioke na kamba pacha but sana besese aba bantu bano bafunika bambesesa so ngati watumi okutuka chite izo wambesesa mao ndiye kwishi then uteka mbele wenu kulalikira kwa bantu wako according na Luka 24 verse yake 25 umbesesa uteka mbele wenu kulalikira huyo because uteka after bauza so anaenda kuauza fruit uteka mbele mfunika kwenda lalikira ndio mwashira umboni kufa kwanga ine wamenye utamenechi yendani kalalikira because ndimo witness voice wasiona na maso mwashitira umboni kalalikira sabeni watu wako so pamene mwenda kukalalikira mufuniko ziwo kutoke Yesu alalikirwa konse kuti muzina futi ya ndani yake because tifunika kudya mukate watu pati mukate wametufika kudya ni Yesu Kristo ili yake yani mau yake muzina yake so tukakarapansi nchifukwa ya kimatenga mapesi kurubimu watu mena kwamba timpakiza mapesi tifuna mpesese because tukatenga chabe imozi kulalikira mwina tilalikira kuli uyu wamenana nenewa kuli Isaiah kuto ni uyu wamenana ni kunyonga kapena uyu akaribe kubata kapena walekeza kunyonga so ni kuyo titenge yonse mapesi tikaika pamozi mwina anga kuchitire chifundo ungampesese tizawerenga buku ya Matthew 24 verse yake ya 24 Matthew 24 verse yake 24 fika pa 25 chifukwa Kristu nikweza chifukwa Kristu onama ndi aneneri
mneneri onama adzaoneka, ndipo adzachita zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa, kuti akaname ngakhale osankhidwawo ngati kukanakhala koteka kotero. Verse 5, onani ndakuwuzani izi nthawi isanafike. Okay. So Yesu atichenjeza, Yesu analulankhula mawu aya, ndiye paina Bwana kamba kuti aba bantu pamene bakulalika uthenga wawo mu dzina la Yesu Kristo, pamene bakuita profesi ati profesai papa muli busy, bafunisisa kuti na iwe wamene uli wosankhidwa upezeke mkati. But Yesu atiuza kuti nakuwuzira mtumiki apa kuti mkhale maso, because abo bantu baliko bazachita zodabwitsa zosiyanasiyana, bazachita zonse naye ukukhulupirira kuti zona wauyashabuno wamene anachita bushirizo wena vanakukoka chifukwa chakamuliro kamene naye achakamelekati. But ukakaona bwinobwino uzapeza kuti uthenga ulipo pano wake aseweza chabe dzina la Yesu. So akuwuzira ndoni nandibasi kuti mkhale oziva bazabwera abo bantu, ndiponso bazazichita zamene banena izi, andi bambiri bazakhulupirira zamene zichitikwa izi. Nalero timawaona ati chilira uko ndipo kuti atime mukamba kuti Yesu vanzanu chilira uko vena vanachirisidwa mwe vena vanisa bwanji chilira uko tiye yes nini yeni, because it's of kutenga uyimucha unalembedwa kutala nikakwera pande zaona to tia yes vachita zodabwitsa, but amene bafuna naiwe wamene wakhulupirira wapite mkati ukhale wonse kuno, then mkakhala wonse mzisheta pamodzi kutenga waifa kuno palasi pakaena usakakurolewa pale. Awauza Yesu kuti muli Matthew 16 mtundu wotembererepo why wauza so. Matthew 16 verse 4 ngawerenge Mateo 16 verse yake ya 4. Yes. Mbado oyipa ndi wachigololo umafuna chizindikiro chodabwitsa, koma palibe ngakhale chimodzi chidzapatizidwa kupatula chizindikiro cha Yona. Alright. So zitazodabwitsa zamene bachita, zamene bena bapirikisha palibe kuli machalichi amene atinga kutape zina akuti zimu zaziona chizindikiro, zimu zapasidwa pirikishani pitirizani musidakatana tuchichitika uku tieni kaziendani but saini kulipe. Why is this zapasiwa nakupasani kugala ya Jona mulaliki Jona maji mkaenda kuli Jona mkafunza naka Jona na mulaliki ya chani ndiye chizindikiro cha mfuko laliki, ndiye cha mfuko kumveka kuto ukuwalaliki Yesu uku imfa ya Jona ilalikilipwa uku then ungaende wa mbele ya kuto ilalikilwa paji nda ukamuta sichitika uku uteka kwanza ta ukufichitika bena mwana kula moto kamerafuta wachita profesai bena mwana pesa nchito ziwa kuti sichitika uko kamba kamuti wape patape zina ku Yesu ndipozo Yesu awachita alao kuwapasa sikasebenzeni zina tegani batuteka wale mwakana kusokolo uko uzafunika kulivu pamena utuka pasikola pansi utenga wa Yesu ufunika kulivu tiendeko pali Jona first wasasale na question mark nanga utenga wamene Yesu ndiuza kuti tilalikire za Jona ni uti saini amene Jona anachita ni iti bena walalikira opposite. Jona atumidwa kwenda ku Ninive. Okay, Jona auka yenda ku Ninive. Jona achitamani aenda kwina wenda kutapienda kutasisi ndipo ameneza pili Afrika kuchakwera bato yake ulembi nanga unajua Jona kumene hapa umveka strange wa mtu mbau aenda huko babila zipuza wanali kwa shinyengo pamao ya menea
akutosa chitanga Jona because Jona sanamberere Mulungu suzi bayoli wakufa unalulalikira utenga wako kamba kachani ulofuna kota bezi bozolola bwino masula mushe bambe why Jona aenda kutasishi aenda kwenda kunini Jona afunika first angene bado enda opposite why safunika kwenda straight Yesu akafika pano safunika kutosa chilamulo afunika first atirikana nacho chilamulo kati. That's why Yesu akuza saini siniza kupasanina apart from ija ya Jona alikila kuti Yesu akakubera pano afunika wangene first mchilamulo aba aduwa mchilamulo zonza bezezo kuchitika mchilamulo zimpezi ndiposa apitie akapika manji palasti uona Jona agona wale wagona wanza kufutikana wachosa situ mpoto ya mpera mpepo ni mundana hitu Mulungu atuma mpepo wafutikana nayo mpepo hata situ pa manzi white time wasacrifice yaja yalipe nchito waesele kutaya kutikapeta pesa chipumuzo kulipe pasalasti vonse bataya tina mwisho sacrifice chaku easy vonse tapita but sisiti kupumuzo ni chani uliwina pisa mafansi hapa tenge na kwepo pokapo mutamkwida huyo na kumpaya kwa mtanda jema vile mpesa chipumuzo Jona imani bachoza Jona kwela naye watu kakutiwe hata ndine muhibu naka nitani we wagona ona mpepo ile banana so zote zinali hapa mata yangu tata za mbanzi wasiona kuti zamani zinaruchitika kuli Moses ba sacrifice yalipe pingu hapo na wazata zote za mwachita yai tenganinde niponye ni mbanzi bakuya Jona baponya mbanzi why no ponya mbanzi atakia kuku angena chape somba ya kwe ndiye manda Yesu Kristo ambaye alipokala 3 days 3 nights panzi manda chechi sana chembelezo kwamba Yesu saini hii ya Jona somba itaika kumera iwe Jona uoneza kufa kwa Yesu Kristo chafumbuzi kwa hiyo so Jona afisiza maji aende ufuli wafanya kwa manzi mpepo ya sita Jona afika uye ndamata akwele na Jona uwana kujibu kufesiri ya 3 akwela futi Mulungu wa mtumo nyamuka uende kumzinga ujawa ukuru nini mpe sana wae because impa ya pita maji akwela pasikora pasa kwe ukura utenga kwa isi akalipe kuenda funika tisinde utenga kuti tinatikiri mungu manchichitida so utenga wa unuti walalikilwa kutala mbanzi manje wanakuama kwanza wamele wanali panta kutawite kumzinda uja wakongo anayamba kupenda pafoto apende count down my days wanayamba kutembenuka kufanya masaka including na imbwa so tubebizo kufanya masaka kulilira Mulungu kutawakurukire patilero sura ikilipo utenga wa Jona wake kutapeze chipumuzo uzapeza baimba kwambira maimbitwe niyo mubana yonse timpote satana rubbish ni chani hapa jema mbele wali bafuna kutebezina wale wataenda time kulali kwa utenga wa Jona bati mwine Yesu Kristo wala mtamange so mukambeza wa papao nipe na onjito ni rubbish because Matthew 23 verse 9 na 10 do not call anyone here on earth father so wale mwanzo wale kuti papa uzima kuti wakuleta kuteka kwa zina Yesu Kristo utenga wala ni wao so be careful because imo wakuzi danto azainde kezana na iwe wamele uosakiko kuti ushite kwa utakutengere pamoja satana wapasikora pants alipisa sate kwa afuna che chance kwa mono akwida ndio wake gani zinakira utenga waifa batilero nikupasa utenga huu because ungakabuti nanga wanji utenga utopi time kama utenga waifa na ponya huyu utenga mkati utuze upitie utenga wa moyo
pali utenga wa imfa na utenga wa moyo. So pavivili funika weka ukakhala pansi wamowelenga mapesa usiku mpondoke zamene izi zichitika uno ndiye vaja vanatekako chapezi but utenga watoonati ndiye uyu wamene Yesu anauzidatu uto mukatamanga uku wamene utamangira ngati kulibe uyu utenga ulibe saini wamene mzaona uko but uyu. So aba bantu tukakwera pansi tawaona so pakutana wachidalawo kuti tamangani uko lalikirani utenga wanu tiani mkate wanu uko patimaliziro popeza na kuchita na alawo kuchita zimenezo tisaonana tetuona naliti Matthew 7 verse yake 21 bazalira manje Matthew 7 verse yake 21 si muntu aliyense amene amanena kwa ine ambuye ambuye azalowa mfumu wa kumwamba koma ndiye kayo amene amachita chifuniro cha Atate anga amene ali kumwamba. So simonse babiri bakuti atate azalowa mfumu wa kumwamba. Why ukamba so? Because anashita alawo bena kuti balalikire babiri balalikire baserezizira bezina yake but utenga wamene wengi wazalalikira wow. That's why kuti simonse kuonesa kuti anabalonda kuti bachite bwaje bategeeze tena katika patayo grade ndiye pamene bazaonekera kanza abanali kuimba bamene abanali kulalikira abatali kuti bapapa kansi simonse babiri bagenda ofumo kwa banali kutaisa ndaipo because utenga bamene banali kulalikira si utenga wamene akamba kuti wanjona utenga ndiye wamene ofumo kulalikira kutatauza kuti utenga wa Yesu Kristo ndiyo wamene John anakulalika ndiyo wamene wafunikira abantu bende kulalika then sibana kulalika utenga fire for fire ndiye overnight prayer fasting vonse kuma mistake kwa una fasting yamene bachita ili wrong why ni kama ili wrong Isaiah 58 inalembeko pino kuti ukaziwa kuti fasting ifunika ukalaso munjira iwe ngatufuna kuchita fasting tenga chakudya chako chamene ufunika udya iwe pasawina atye osatina amake yamene wapika inayi muzungire ngatoka chepe fasting nyanga ndipo nikita breakfast lunch supper waunjika sharupi akuti pasawina atye in your behalf so that iwo ukatabe business ndama ino ngati chimozi food so wana kuti vitu wamene bachita viparado siba na kusoka ndiye wamenezo kamba Isaiah kuti vapepa chape zina utenga wamene usalalikirikwa ni wabo usazondeina ile ni pangusula chape sabira Isaiah wanje msogole aba bantu kwaine ukabwira nawo utenga wako kwaine wamene suli uyu wachona nizakumpisha nina nena pa festival kuti wamene afunika knocking apato ngati opera wachita wala yanga anatenda tisaidira paipa cha pato yeo wazili kwanje tapera kwa mapepa uyu wapera kupunzira kapena kupunzisa pamene yapo ifunika isile conversation ngati wapera kupunzisa ibashikia lao ngati sona kwere kupunzira bayambere suna chiuno kuchita zimenezo mau yalipo Second John 1 verse yake ya 9 kufika pa 11 John wa chivili kufika pa verse yake ya 9 kufika pa 11 aliyense amene sasunga chipunziso cha Kristu alibe Mulungu amene apostoli ati aliyense amene sasunga chipunziso cha Yesu Kristu alibe Mulungu koma amene amasunga chipunzisochi ameneyo aliso ndi Atate ndi Mwana uyo amene asunga ali na wonse babiri ngati wina aliyense abwera kwa inu
osaphunzitsa zimenezi musamulandire munyumba mwanu kapena kumupatsa moni. So sindile nanena wachitawo waini mkambapo because muri John 1:1 anachinja Bible yake yonse ayamletedwa mu machechi yaindira mchalewe mosi eva anapochinja ati John 1:1 eve anaika small chip ukamono God. So unalikira utenga utiwe pamene upita uzunguruka mgongoni mwatu utenga unalikira uti akutiwa ulipe mulungu. So umuntu alipe mulungu nzamushita mwacha alawu ile nikamshita alawu shinaine pamosi verse yake 11. Yes. Aliyense walandira muntu otere ndiye kuti akuvomerezana nazo ntchito zake zoyipa. Zona. So sikuti ukampisha walakwa abwere aphunzire utenga wa Yesu Kristo. Ngati anokinga chabe waphunzira ayiyanda yabapota ni waphunzisa yabafuni because imwana inestisi bana Yesu anauza mai bake bapera patoka tiuzire kwenye msogoleli wanu huyo kuti mai wangu wakwera apera chabaraka kutoka. Oh, okay. Bauze utapale wanga nyuma alinao mungu kati. Why? Sazi bauta. Zozo mshakwanja alao. Mzabwiriza na kwanja alikunja. Ni wakufu. Songa tu mundu wakufu uzo lapta huyu. Chiramena indira musiameni. Then nayo wamchwe na apera mpuzi. Azakupunza kwa kisasi. Alikunja. So, utenga wa Yesu Kristo. Ufunika kulalikika uluta kuti azimu. So ngati akupera bwino akamata akapropose kwa hiyo right tizampozisa. Kaini mavesi anatipasa. Kaini ulendo wametili motiusi. Kutoa wote kanadikira inai. Muntu afunika kuvele. Because kuli bantu bamene bafunika kuziwa utenga mungali baby. So uzamutenga mwamini ye validi. Mukuru zamuza mwale kulingana na mukuru wameneona mliye kuto. Uyu mukuru. But si mukuru kuone maoneke twe mukuru kwa kumfesesa maoni ya Mungu because wenda wanabera imvi so. But waita ni wadia reverend. Suka example yo baby. Ukali baby. How come mgazita ni wakuti reverend? Ati msogoleli wa mpigo. Ndiye wamozi wapera wamenewa pepa za besina because reverend ukabeleka mpupu. Psalms 1:11 Igamba kuti reverend, holy and reverend is my name. Ni mulungu yo, zina ya mulungu then you wafala yo ati no reverend. No. That's why ibinya mene ya uti papa. No, ine sitine papa. Ndine mpuzisi wa mawu ya Mungu. Basi. Mpuzisi, pastor, ndiye bantu banapasiwa mu Ephesians 4:11. So ngati siyali ipo pata posti zilipo ziwa kuti uyo ni wina. Ndiye banapropakisa mbele batezo kwa pato waziba yao. Makachisi yayo yamenya kuna pepa chobe zina. Then akateka zina yasebenzesa pakufuna cyane kuti yembe yake. Yakakuta basa. Na mairo wa papa na mairo ata. Ukatuma phone ngati zinjo upeleka zambiro basa. Niliko busy, but ujabana chitamanini malinga envelope. I'll be coming very soon. That 14 hours I'll be there. Why utamandira bwenu? Chipaka envelope kama inalo. Ndizo melofuna kai. Then ukafika kuja mnyumba, utengo melolalikira, wanyifa. Utangiza bwanji bantu. Lalikira utenga wamene chona analalikira. Ukalalikira utenga kwa watu hao, wamene chona analalikira. Upeza kukisa kwa watu, kuziba chazoona. Kuti hawa watu, bakambere utenga wesu, bakakomekeze nazo pachimaliziro chao kuto. Olonafa pati, si uyo paifa. Because uziba chamene wakuhilihile. Waiti mzogoni, singa lero, tinani kulakira utenga, wamene wachoka pabuke Isaiah 4, verse yake ya 1 na 2. Pasinga lero, utenga wangu wapea pamene hapa. Tikumanezo sabati alama aba pamenisana kana gizina. Mungu asifiwe.
nikuzombera umanja ngatuze kujya pamono ndiwobezi kutya muzobe nango nowadays wanenda kizungu manje bambuya mezokali pakujya wina kambale kake ati ndiwochikora paka pamoja patiki manje ngati manja yako ya mapya ikaliyokumpya sema pale uzapelera mtongo imosi wazako ni shwaname ya 8 kaya kuli wandu wese wa matafuna kuki konye kurugudu mboro organiza eva tamfuna alikone upeti imwe mwasara na tongo imosi amen teti bilile tia vikiremu mkabaka utenga wapino utenga waiva utenga wewe umafika pabana bake kuti bapuzire chisisi che chilipo ndiponso bakule pakuziba Mulungu ndiponso indetu mupuzisi nyirenda tikura pakuziba Mulungu utenga umapeka na switi kulo kuza ngati kuli chintu chimose chimawama ukapita kuchechi nikukala mu benchi na kupuzira zamene suziba kuti ukule pakuziba Mulungu. Si chamtengo wapafupi, ni chamtengo wapatali. Nimakumbwira chabe kuti awa wakorola sembelezo wambiri muno mukachise. Ungankale chaka pera ni 3 months ulikale chaka kupenzi. Wango korola chaka upuzira kuche. Muzi wa kupuzira ukula. Kupuzisa. Kula ni pamono. Wewe puzira akula. Tawi yonze ya puzira. But wewe puzisa. Wewe puzira. Pamono. So tuye mikira Mulungu paka utenga wabwino utenga wamenye kulipe vina mkati aikoniti Christocentric meal. Yes, utenga wamenye suri diluted notu mupingulamba usaidi kwa ikako kayiswa usaidi kuoneka mwa ikako ibivina ngo vinyarara